Maya payabak po kay kayungan. At yuta na po king katnungal doon kay katamo pong pamagsadya at tridong parangal kang apostol San Judas Tadeo. Kambeda po din kay katamong pasariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Tito Maniago and family, Cristian Rono Gomez and family, Jose Pepe Ison, Mayor Rodin Gonzalez and family, Francis and Celie Seller and family. Kapasalamatan da naman ning magmasusi king Aldo ng Kebaitan, Reverend Father Norman Arce. Special intention, Deeds Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Aida Ocampo, Jesusa Henson Guzman. Para kingalananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Imelda, Norma, Natividad, Pellegrina, Jose, Lito, Roman, Mila, Marites, Ruben, Jamie, Senaida, Virginia, Teofulo, death anniversary, ating maldang kaladwa king purgatorio. King lagyo ni Papo, ni anak ang poning banal Espiritu, bakit iyo atulan diliyu, ing matulid at sukat daptan nga naning Ginoo, ing pamanyapat king matulid, yasanang parating mantabe kekongan. Pauli na ning kailan tamong tulang makikasundo, payapa karing katamong kapatad, adwan tamong kapatawaran king Diyos, banketa, maging marapat tamong magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ikay magligtas king ketawan ming atsyu king upaya ning kamatayan Ginoo pakalulo. Ikang mitutruke kami
king matulid asukat ming daptan Kristo pakalulu. Ikaing pasi ka na lub kaya kaming ganap king balo ming mayap Ginu pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamongan sana king di alang angga. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, bustan mong insala ning kekang katutuan, ya ing mantabe ke kami painturo king kekang kayarian, uling yamud bukod ing sala ning yato. Kristyano ing lagyumi at ing ebanghelyo ya ing ikakatulami. Manano na sanang ing lugod mo, iubog na kami, agpang king ke kaming pangayawos. Itinganaduan mi keka o Diyos, kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kami itong aning banal espiritu, manggaman king alang angga. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Balo ko king alangkayapan, amayayakit ka na ko. Nga kuwari king kakong pangataw. Bistaman at yu ka na ko itang kapagnasan, dapat king mayap, eko arapat. Eko ararapat ing mayap, asukat kong daptan. Bagkus, ararapat kuya ing marok, eko boring daptan. Nung eko sukat daptan, ya ing ararapat ko, mga baldugan king aliwanay ako. Mismo ing darapat kaniti. Nune ing makirapat, ya ing kasalanan at tsukanako. Iti ya ing prinsipyo, aatuklasan ko, nemburi kong daptan ing mayap. Ing marok, malapit siya kako. Mabilog kong pangataw, matulay aking batas ng Diyos. Dapot, akakit ko king ating aliwang prinsipyong magobra, king kakong pangataw. Abalo mo, metong yang prinsipyong pilit sasalangsang, king didiktaning lub ko. Gagawan na akong bihag niting prinsipyo ning kasalanan, amagobra king mabilog kong pangataw. Inya, tao kong tutong makalunos. Nino ing magligtas ka ko, king katawan ay ni, at yu king upaya ning kamatayan. Salamat king Diyos, adarapat kaniti, king kapamilata ng Jesucristo aginutam. Ing amano ning Ginoo. Kako ituro mula ring kekang tuntunan o Ginoo. Pagkaluban mo kong belwan ampong kabiasnan, uling kakulang panaligan ding kekang kautusan. Maganak ka at mitmong kayapan, kaku ituro mula ring kekang tuntunan. Bustan mong ingalang kupas alugod mo, yang mamatula kako, antimoing penga ko mukha ko, akekang talasuyo. Eko mate nunging lunos si biemo kako, uling tumula ko karing kautusan mo. Dingke kang kautusan kapilan man, ekula kalingwan, uling ilang pasari kening makaba kumbye. Iligtas mo ko, uling bandi mo ko, at uling migkapilit kong maminto karing utos mo.
Ibuklat mo rin puso mi, o Ginoo, ban makiramdam king karing amano mo, ning anak mo. Alleluia. Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita agpang kang San Lucas. Nga ng Jesus karing tao, ni nga kakit yung makapal ing lulam king albugan, agad yung sabyan king muran, at makanyan pin ing malayayari. At nung chuchup na maningangin, ning mauli, sasabyan yung datang na yung lisangan, at makanyan pining mapalyari. Hipokrita, balo yung dinan kabaldugan ning tanda ning banwa at ning yato. Bakit eyo balong dinan kabaldugan ning kasalukuyan na panahon? Bakit eyo atulan diliyo ing matulid da sukat daptan? Nung delum na ka king husgado, makipagareglo kang agad king migdalum keka, kabang atin pampanahon. Magkang itaglus na indalum at ibiyena ka king huwes at ibiyena ka ning huwes karing pulis at ding pulis isukol da ka. Sasabyan ko keka, eka milwal ka rin, kabang eka may mayad ang gana king katatalyan asentimo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Maya payabak po kekongan. Ing kakatamo po mumunang pamamasa ng iningaldong ini, tuturune kakatamo yung konsepto na ning ausan tamo king English concupiscence. Ini po yung matatagan ketang ausan tamong kasalanan naman na kayari tamong may binyag. Nanuya po ini po yung ausan da king English propensity for sin. Po. Itamo po makatibi tamo king kasalanan. Uli na ning itamo po yung tamo king kasalanan. At uli na po nita dapat itamo mismo balo tamong labanan ing pangayong king kasalanan. Sana po tamo pa po rin mananakbag tamo king pamikasala. Itamo mismo balo tamong tuntunan dapat itang makaibye ke katamo, ketang grasyang kailangan tamo, banketa, itamo, lalo tamong milapit kang Kristo. Uling tandanan tamo, sasabyanan rin San Pablo, nung nuka rin mi lalo yung kasalanan, lalo namang dakal ing grasya. Anyapin po, kailangan itamo, king biye tamo, sana, ing kakatamong panikwanan, yapin niya ing talagang buklat ing kakatamong sarili, ban malwalas tamong tanggapan, ing grasyang yalok na kekatamo ning Diyos. Kadwa pong bagi, apayalala na kekatamo ning kekatamo pong ibanghelyo, ngini pong aldong iti. Yapin po, ing balang Kristyano, dapat po biyasa yang atulana ing panawon. Biyasa tamong mamasa, nga napin po king English ketang signs of the times. Kasi po, tanda ng tamo, itamo po paniwalan tamo, na yung biye tamo, pinlano na ni ngapong Ginoo. At muri nang sabyan yan, nung pinlano na ni ngapong Ginoo, balang malalyari king biye tamo, atin niyang pawaga ing Diyos kay katamo. Atin niyang sasabyan ni ngapong Ginoo. At dapat itamo anting Kristyano, kailangan po itamo balo tamong lawin, pakiramdaman nung nano ing sasabyana ni ngapong Ginoo kaya katamo. Antiya mo po karetang lumang transistor radio.
Mo po niyang minunang panahon ding radyo, kailangan baluming panintunan. Ne po, itang ausandang fine-tuning. Ne po, itang mismong stasyon. Itang sana po tang pakiramdaman may alay itang gagalas. Ne po, kasi po, kailangan igalomi itang dial. O nung eman po itang dial igalomi itang antena. Bankanta nung no ka rin, malakas itang signal. Makanyan mo naman po kayong biye Kristyano. Kailangan po itamong balo tayang i-fine-tune, balo tayang itutok itang antena, banketa itamo, damdaman tamong malwalas o malino, ing sasabyana kay katamo ni nga pong Ginoo. E tamo paikwa king nanumang aligwat na ningyato. Kasi po, ing yato, tambing ng sabyan keka, dapat mabilis, dapat dalas inge gana-gana. Po tapong makanyan, ala na ka nga pansin, ala na kang damdaman. E po, anyapin po, eme, atok yan, ing panagkat na ni nga pong Ginoo. Kaya ba't po katluat katatalyan sa sabyana kay katamo, po, ing dapat itamo, balo tamong balo, ing kailangan tamong alisto king bietang mo. E tamo pwedeng pate-pate bilang Kristyano. Po, bayo pa malyari nga na po kay katamo, ning kay katamo pang ibanghelyo, dapat balutana nung makananong maglarin. Po, ing Kristyano, magdalayang kayawyusan ang po pangkayapan. Itamo po, dapat balo tamong larinan ing mesira. Anyapin po nga na pong makanyan, nung ating migdalum keka king wes, makipagareglo kang tambing. Samasan mong tambing. Po, balo mo naman ing nano'ng sukat ang po paing dapat. Po, balo tamo nung nano'ng gusto. Anyapin po potang ating kamalyan, imbes na mamusmus tamo, imbes na manyisi tamong aliwa, dapat ingke katamong sukat daptan, dapat itamo mantunta ng mismong solusyon, mantuntamong paralan, banketa, mayareglo, itang bage-bage, dapat may samasan kingke katamong pamibiyebye anting Kristyano. Yan ingke katamong panagkat bilang Kristyano. Yan ing makadala kay katamong malapit kang Kristo bilang alagad na ning ginutamo. Amen. Oy pa, dakal lang tanda, apag kalub mo kay kami banabalumi ing kaburyan mo. Ngaming ening manalangin, Ginoo, dinan mo kayong sala, banabalumi ing kaburyan mo. Para king Santa Iglesia Katoliko, yasana ing maging mayayaki tatanda para karing sablang tao. Bang akit do ing misusundo ng obra king kaligtasan Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang pamuntok politikal, akit do sana ring tandaning panahon, ako kulait para king kalayan, katarungan pandipunan, mipapanteng kataong katuliran para karing sabla, ipanalangin taking Ginoo. Para karing daralan kasakitan, ing karelang aklis para saup at lugod, damdaman dasa at tanggapan ding pararang tao, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, akit talasana at damdaman, ding tanda ababyening Diyos kaya katamo king kalikasan, king bie, kareng kapalyan king aldo-aldo dang pamibiyebye, akilala tala naman sana ring tanda, ay paralata king metong at metong, king pamagnasa tang lugod, kapatawaran at pamanalastas, ipanalangin taking Ginoo.
Ngenya duwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Hoy paming at syuban mo, ibuklat mo ring puso mi, ba nakilala mi na ring tanda, aalang patugot iparalamo king metong at metong ke kami. Ban ing yato, mas maging santing yang pituknangan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kayo kapatad, baning katamong daon, matanggap yara paning Diyos, panglubos mayupaya. Hoy paming miglalang, tanggapan mo reting kay kaming ain, at manano na sanang iting sakripisyo, ning kapuryan, padalisayan na kay puso at kaisipan, at gawa na kaming parating masigasig sumuyo keka. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya kekayo. Yat nayo ring puso yu. Pasalamatan tayong ginung kakatamong Diyos. Tunepin karapat dapat tampong matuliding purya ng pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong numan karinoy pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, king uli na ning ketula mong binayo ing sabla-sabla, at pigkalaman mo kaming mirakayanan, king kaganapan na bistaman Diyos siya, makanyan man linubas ning sarili na king kaligayan, at king pamisakwak king daya na king krus, pemayapa ning meto sikluban, at king uli nanita, mipay baboy karing migit karing sabla, at king sablang lelangan, milyari ang panibatanan ning alang ambye, karing sablang susuyo kaya. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, darlit ming ligaya mo lang tuknang ngaming ening pupuri. Diyos sa may paya, ipnuing banwa at ingatuking kaya kang ligaya, o sana aking kakatas-katasan. Ipalad kayong daratang king lagyan ginu, o sana aking kakatas-katasan. Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay pagparalampumi, tugtugming espiritu man timong titi pangambun, kareting ain mi. Ban mi pabanalan lat para kaya kami magawa no mang katawan ng pong daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamaylasang pong kamatayan na. Kinwaning tinape,
Pepasalamata na kampong pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing kayong disipulo at ngana, kuanan yeti, ikongan at kananye, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat ng apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang ning kalis karing kayong disipulo at ngana, kuanan yeti, ikongan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan, ami bubu para kay kayong pong para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ngini gaganakan miyo mapamakalulung igpa, ing kamatayan ang pupampamanyubli ng mebye. Daraon miya kekay ting tinape ning biye at ting kalis ting kaligtasan. Layo min pasalamatan kekay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ang pong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang ting metong ning banal na spiritu. Ganakad mewig paing banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco Papa mi, Florentino Obispo mi, Pasiano kekang Obispo Emerito, ring sablang pari ang pong diakono, at ring sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakad mula naman ning kapatad ming minuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye, idala mo lahat ng sablang mayang unabye, king pakalulu mo, ketang masala mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya ng Nuana Virgen Maria, induning Diyos. Kambe ng San Jose, ng esposo na. Kambe ring mong apostol, kambe ng Santa Monica, San Agustin at San Fernando, at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka kekabaning panahon, apuryan ang pong apaligayanda kasana, kapamilatan ng Jesukristong anak mong. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o'y panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Mit mong kapanaligan ng pong lugod king ipang malingap kaya katamo king pinandit ning pamangailangan. Manalangin tamon timono makanano nakatang tirong Jesus. Isamba nilag yung datang kaya kaming kayarian mo. May pamintuan ng lubo, sulipan tibanwa. Ingka kanan mi kingal doldo. Ibiya mo kaya kami kingal dongeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangaya mo kaya paisaw kintukso. Ikabos mo kami. Ikabos mo kami kisablang Maroko ipamalugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Ban king kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan,
Kabang pagsadyan ming no nakapanayan, ang pong panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa igpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan ning kaming kasalanan, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pompisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet mag-ari, manggaman king alang-anggap. Payapaning ginung mantabe sa kapilan man ke kayo. Bakit tampong ining mikakan metong tamo, king kapayapan ng Kristo. Nyo ni Jesus ing Kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning ato, nuan na ring mayaos king apuna ning Kordero. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, binyeme ke kami ing katawan at daya ning pakamalan mong anak. Bani bayo na ing biem mo karing puso mi, king kekang pakalulu,
Ibiyeme ke kami ing garantiya ning ke kaming pangakabos. Iti nga nadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo. At bendisyonan ako nga ning lubos mayupayang Diyos. Ing ipa, poning anak ang poning banal Espiritu. Ume kayo king kapayapan tutubod na katamo ning Ginoo.